Mayapat magrasya nga bakpo kay katamungan. Siklod tamo po ban pangadyan ing oratio imperata laban king COVID-19. Kilagyuning iba ampon ng anak ampon ng Espiritu Santo. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Adwan mi ni keka, ing balikdan mo kami king lugod, at iyatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan.
Pasiknangan muing kasalpantayanan mi, at palusukan muing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong may tutukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Bendisyonan muing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na yung iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan. Pasiknangan muing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren biyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang mayango na bi. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananong na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusana pisawiling aklis mi keka, king kagulanan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen, Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, lukluk tamo po. Kambeda po rin kikatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iyabetar naman po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon and family, Joe and Rose Tolentino and family, Ferdinand and Myrna Lissing and family. Para king safe travel ng Janice Magat. Para king speedy recovery dari Angelina Lissing, Remedy Mateo, Angel Fajardo, at Monica De Leon. Para king special intention dari Ditz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa dari Elizabeth, Domingo Sr., Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Luisa, Jose, Lerma, Godofredo, Edilberto, Reynaldo, Rosario, Antusa at Conrado para king karelang death anniversary, Father Marius at Father Nesto Jr.
King lagyunig pa, ampon ng anak, ampon ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. ing ginuman na dili ake kayo. At kay ka timuri. Ulining maralastang pamagkulang, mibiyebiyemip nung katuliran, adwan tamo ing kapatawaran ng Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iagkastangin ing miagnanagnan ing kapanisyan, At kay kay kapatid. Uling kasalang bina. King isip amanod dapat at may alwang kakulangan. Ulini tayo panagapos sa Santa Mariang Kapilan Mambirihen. Karin sa blang anghel ng Pod Santo. At kay kay kapatid, ipanalangin mo po King Diyos sa ginutang. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, alami atong man em kakilala, at alami atong man ang makarayo king malugod mong pamaningat. King ganakamo, baligdan mo ring tinakas king sarili rang balen, at ding medisyerto, ding mikawani king karelang pakamalan, ding kayanakan amebating, ding anak king lansangan, at ding meko at tinakas karing sarili lang pibale-bale. Ibalik mo sanang alang sagkul king lugal apag nasandang pagbilian, at saupan mo kaming parating papakit king ganakamo, karing dayuan at ding iatsu king pamangailangan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, kinibro ning kasabian. Tatayrani ing ginu ing pamisip na ningari. Anti ing mamagus adanong payagusan ketan lugol aburina.
Balana ning tao, king isto ing sablang daraptana. Dapat ing Ginoo, ya ing sisiyasat king puso na ning tao. Ing dapat king matulid ay lang pa mga biran, babietula king Ginoo, kesa king pamidaon mong dakal aayin sakripisyo. Alipan na laning kaymutan at kapaluluan, ding taong mong dewakan at iti kasalanan. Ing plano na ning maingat at tao, mamungan dakal, dapat ing mamalagwa, muli mo king ala. Ing pibandyan amekwa, king istong paralan, e maglambat, mawalangan, at itad na ka, king kutkutan. Ing kapag nasandaring marawak, iyaing dapat dewakan, alalang lunos kenuman. Potang in taong mapanukso, miparosan niya, ing mangmang makapag-aral ya. Lalo yang mabiyasa, ing taong ating kabyasnan, nung kayang pangamanwan. Ing Diyos abanal, kaya lang mamatsagan, ding pibale-bale daring taong mipmundewakan, at ding marawak, kaya lang sintangan. Nung magmaklak-maklakan ka, king saingsing darang kalulu, potang ika ing saingsing, eka marandam. Amano ning Ginoo. Tayran mo ko o Ginoo, kindalan daring kang kautusan. Mapanad la retang makimalinis apami biyebye, retang mamintu king kautusan na ning Ginoo. Sopan mo kung kakulang ay intindihan, ding kekang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan kakong pibule-bulayan. Pinili ki ing dalan na ning kapamintuan, ding kekang kautusan, ekula kakaningwan. Pagkaluban mo kung pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang atuporan, ding kekang kautusan. Papanatilyan mo kung mamintu, karing kekang kautusan, uling kareti inligaya, kakong kamtan. Kakulang tuporan, ding kekang kautusan, ngini at king kapilan paman. Iturume o Ginoo, insukat kong dalanan, king may padalan, karin mo ko sa tayran. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kay kantimon, Pamipasyag king mayo pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kay ka o Ginoo.
Di natanglarima ng Jesus ang ponding kapatad ng lalaki. Dapot elamilapit keha, ulila ring dakal at tao. Ating meto nga sinabi kang Jesus nga na, iimamu ampon ing kapatad mo lalaki at sulaking kilwal at burira kong akit. Dapot sinabi ng Jesus karelangan, di imaku ampon ding kapatad ko, ilaretang makiramdam at mamintu king amano na ning Diyos. Ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapuryante ka, Kristo. Balo ko dimdam yun po itang kasabihang, blood is thicker than water. Dapot ngeningal dong iti, dede na nakatamong aliwang perspektibo ning ginutamong Jesucristo. Mas matigikya, ingamano ning Diyos, kimbiena ning bawat metong kekatamo. Ating kanong dinatang, iimana ang poreng kapatad ng lalaki. Kaya inaus de po Jesus, abisi, manaral, uling dakalatao. Dapot nga na pong may ngamanong Jesus, deng kapatad ko ang poreng ima ko, deng pamilya ko, yapin detang makiramdam at tutupad kingamano ning Diyos. Itamo po, nung burita mong mayaws, ima ang pong kapatad na ning ginutamong Jesucristo, kutnan tayo po yung sarili tamo. Makiramdam ko ba kingamano ning Diyos? At king biye ko ba mayayakit sa iti? Masasalamin niya ba ing biye na ning ginutamong Jesucristo king kekatamong personal apami biye-biye? Keng minuna pong panahon, gagamitan do po rin as no karagula maskara, king metong palabas. Bangkanita, akit dala ring manalbe, king malaut, king Coliseum. Deni pong maskara nga reni, as no po king kasanting at karagul. Kaya niya po menibat, ingamanong hipokrito. Uling makamaskara ka, magpalabas kamo. Anyapin po, king kaya katamo pong modernong panahon, deta pong ausandang palasimba, laging mangadi, nengkai ausando pong hipokrito, uling epo masasalamin, epo mayayakit, ingamano ning Diyos, ing katuruanan ning Diyos. Itamo nga nengkai guilty tamo, king etamo maging tapat, king katuruanan ning Diyos, king kaya katamo. Wari mong metong amaragula palabas, ing malilyari, king bietamongan. Anyapin, ing metong nga paganakanan ning ginutamong Jesucristo, ngening aldongay ni, yapin po ing makiramdam, at mayakit king bietamo, ing kayang amano. Ing amano ning Diyos, yaing mamyes sikanan kaya katamo. Ego po balo nung minsan king biyeyo, sinimba kayo o may kiramdam king amano ning Diyos, at may ka-relate ko po king pamamasa o sinabi na ning pari. Potang ating tamong pagdalanan, neng kai ingamano ning Diyos, the Word of God touches us, matatagkil tamo kapanamdaman, king amano ning Diyos. Relatable, relevant, life-giving. That is the Word of God in our lives. Nung bisa tamong mayaws kapatad ng Kristo, lagi tayo at kakalingwan, ingamano ning Diyos. Ingamano ning Diyos, ang mamiyebie kaya katamungan, ingamano ning Diyos, ang mamiyesala, king bietamo. Ating ko po bang oras at panahon, bang mamasa at makiramdam, king amano ning Diyos? Manalangin ta king Ginuban, mga intulid tang maging kapatad at kapamilya taning pakiramdam,
at pamaminto ka rin kayang amano, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ning ikeng kapatad mo. Ulitan tayo po. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin ni ikeng kapatad mo. Para king Santa Iglesia, dagdagan na sana ing kayang kapag malasakitan, manaral at papaminto king amano ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni ikeng kapatad mo. Para karing atsuking kapamahalan, masapsapla sanang magobra, ban apairal da ing kapayapan, ampon lugod, karing karelang sasakupan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni ikeng kapatad mo. Para karing ebisang makikasundo karing aliwa, at alas dasana nung nu anti ingalang Diyos dang kesyasan abuntok, ami kakawani muna man karela king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni ikeng kapatad mo. Para kay katangan makatipon kiti, matula tala sanang tanggapan, busal tamo, ring palpikasalang sisisi, at migbayong biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni ikeng kapatad mo. Ngini adwan tamo, isarilitang kapagnasan. Oy paming at subanwa, kalupaning pakamala ng Hindu ning anak mo, ading kaya kang alagad. Parati kaya sanang makaramdam at maminto karing kaburian mo. Ban matungi king kapatad ning bugtong mong anak. Idiadwan mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Panalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggapi araw paning Diyos, sigpang mayupayang tutu. O ipaming miglalang,
dinaune ing biye ning anak mo, banatipon ding makakalat mong anak, king metong mong pamilya. Manano na sanang ting sakripisyo, pisan metong noring puso ding sablang tao, king kapayapan, at sa upana king sumulong king lugod, pamikakapatad. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekang timuri, Iyat nayor yung puso yu. makayak ngano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin o ipa. Diyos king alananga at lubos mayupaya. Lelangan me ing metwayatu ake kang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryan dakat pasalamatan, ding balayan ake kang binukod, at ding banal aparating keka kayantabe. Ulinanita kambering sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiabing alang tuknang dang babye kapuryan keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalampumi, pabanalan mo sana reteng ayin king espiritu mo, bang para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lub, kim pamailasan at kamatayan, kinuane ing tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karengkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan kananye. Iti yaing kanakong katawan amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karengkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ni ganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo.
Daram miyakeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan me i Lourdes, ang anak mong inaos me ko kete king yato. At tiniging binyag me teya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pamanyubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye at ding sablang may ngayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Bang kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. At inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi. Bahan king kasaupan, ing kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kay kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emos sa babaligdan din kay kaming kasalanan, dune lawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari manggaman king alananggam. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kay kayo. At kay kang timuri. Ipakitangin ning mikakan metong tamo king kapayapan. Kapayapan. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat igyas na yung amano mo, kumayak na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pepasignangan mo kami kapamilataning metong at tinape at metong akalis. Sa upan mo keng miyampang kingkekeng lugod at pamikaluguran, karing emi kilala at karing sablang mangailangan. Banmisa na yaldo, makisan metong kami karing sablang tao king labuad ding mabiye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman at ilya kaya kayo. At kay kaang timur. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo ing ipa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Yari na ing misa umen ako king kapayapan. Salamat king Diyos. Yes.